Ngizonibingelela nonke ngibingelele nina besilo nginibingelela ngoba nginibingelela nje nina besilo ngizokhala nje namhlanje ngizobingelela onke ama-officials kahulumeni ngiphinde ngibingelele indlu nkulu yonkana nomama besisi omama bethu cha ngithi lapha ke angizovela njengoba manje sengifike ezingci abantu ngoba sivelelwe izikhukhula nje la empangeni bevele ukubefone njalo bethi ena akuvelanga lutho lapha ngakuwe namkhulu cha sengithi ake ngivele ngisho ukuthi cha ngiyaphila akuzange kwenzeke lutho ilokhu igqilaze njalo ngempilo lento ngilokhu ngiphilile nje impela ngoba akuzange kwenzeke lutho kodwa konakele endaweni nje khona lapha engikhona eduze kwabhuti uzongena komazimele lapha enkosini yakithi ngakuze kuyoshaya edolobheni phakathi cha konakele impela ngithi nehlobo ezinye ezagcina zalahlekelwa ngizobaduduza ngithi dudu akwehlanga kungehlanga ngoba phela umdala usukazi ukuthi isiphi isikhathi esiyofika ukuthi asithathe ngaso yikho ngithi ke ihlobo zethu nabanye abahanjelwe izindlu nomakhelwane abantu abanamandla nje nosomabhizinisi abasondele bakithi nakubanjiswana abanye bahanjiswele ukudla ikakhulukazi abantu njena abasuke bengosomabhizinisi lapha ngoba uhulumeni ngeke ngambona kancane ngoba ngithe mangidlula nje ngithi ngila empangeni awunanga ungwezi umeya lo walapha ngimbona lapha okulimale khona enye udadewethu futhi lapha ngaseyidolo zase5 ways awu sengithi ake ngidlulayo wase esethi hawu esethi ake ngisondele nami ngoba konakala umonakalo lapha ngase ngikhuza nje umhlolo nami ukuthi cha khona konakele kulinyelwe kodwa ke uhulumeni ngimbonile ukuthi kowasukuma uhulumeni ezama ukuthi ebahambele abantu noma engakabahambeli bonke ngoba uvele usahambe nje baba abanye ngoba baningi abantu othotha akafiki kubo ukuzobheka umonakalo sengisholo ukuthi ke ngiyamnxusa ukuthi ke impela naye kangenelele kulento ngimncome nje ke ulomeya ngoba utshengisile ukuthi uyabakhathalela abantu ngoba kufanele ukuthi ngingagxeki njalo kufanele ngiphinde banenze kahle ngimncome nina enisuka kuhulumeni ilokho nje bafowethu ebengize ngakho bese ngizoshiya nje isibusiso bafowethu ngoba phela ukushiya kwami isibusiso kuya kunilekelele kwesinye isikhathi ngoba nami ngibhizi kakhulu kulezi insuku ngoba kuze Good Friday yokuthi nje niphephe engozini zemgwaqo abafowethu nje bezokuthutha emgwaqweni nalabashayelayo bengomele emgwaqweni bomele ekhaya bese kuthi nje ke nabafowethu ke nje abanye abazobe beyemasontweni angikuhlukana kwabo nabo ngizobacelela isibusise engozini ukuthi ke uNkulunkulu asivikele bona bese ke ngiphinde ngikhalisa ijele lakithi lapha iqala kabusha ngoba ngizwile nje ngendaba nalo kodwa ngidlulile nangaphandle ngathola ukuthi leli jele lapha eduze kwabagodi uzongena iqala kabusha nalo ukuthi liphazamisekile ngoba ngeke ngadlula nje lihlephukile laphana awungase ngithi nami ngiyabakhalisa ngoba phela oza kwethu kakhulukazi layiqala kabusha ngeke ngasebenza khona ngijimisa inqindi awungase ngithi nje akangibakhalise kodwa uma ngithi ngiyashaya ngithi ngiyabuza lapha kubaphatha abanye ngithi nawo nanti ijele phela ngilibona lidilikile laba bantu abagwetshwe udilika jele nithini ngabo ngoba phela kuphelile manje igwebo zabo kufanele ngabe bahambile hawu uthi umphathi hayi lutho awu bavele bahanjiswa kwezinye indawo ngithi mina hawu uhulumeni kade useboyishayelana imithetho wena ethi nomgwebo ethi umgwebo udilika jele ebese kulithi selilimele ijele awusekuthotha ukuthi abantu ilokhu beboshwe njalo bengibona ukuthi mina uhulumeni mashaya imithetho kwesinye isikhathi kuzomsiza nje ngoba sizakhamuzi zala eSouth Africa ukuthi asithinte nathi ukuthi mayizoshaya umthetho ozophatha abantu ngoba abantu bagcine sebebuza kithi ukuthi yakunathi ijele lidilikile kodwa lutho ngize ngathi usigwebo sentambo ngoba lo oshaya isiginci ngathi wesigwebo ake ngibuze lapha nakho sekudilika ijele abantu lokhu bephakathi kuthiwa abaphumeli wathi nosigwebo kuyamithusa lento ngase ngithi mina hayi cha ngizoke kube ngithola inombolo kaminister lo uphethe zamajele ke ngithi ke ngimbuze ngalento ukuthi
ngoba phela abantu bonke sebelokhu bekhale njalo ukuthi ijele lidilikile kodwa silokhu siyiphakathi ngase ngithi mina ayilalelani ngoba ngathi ngithiwa bazoliphinde beliqale kabusha futhi babuyisa umlando ngithi vele liqala kabusha futhi bafuna ukuzolakha ke beliqale kabusha futhi ngase ngithi hayi uhulumeni fanele kayibhekisise ezinye izinto ngoba manje manje beshaya imithetho uthothi ayisenzeki abantu baphathe kabi nje lapha ejeleke futhi manje ukuthi hawu ngoba phela ngizwile bethi abanye nje umuntu omunye umzala lapho wathi wayengise hawu seyiphumelele kuzophuma ngoba phela lidilikile ijele ngoba imanje nje bayithi ngiyakugweba manje udilika jele kwenzekeni eqala kabusha lilimele ijele kodwa abantu kuzokuthiwa sebevele bahanjiswa kwezinye indawo sengisho ukuthi ke cha uhulumeni anokuthi manishaya imithetho emaphalamende nisheshe nisithinte madoda njengezakhamuzi ngoba khona eminye imithetho fanele sinikhuze sithi wo manini engcono ngathi umuntu uyamgweba bese ke umnikeza ke lokho leso sigwebo esinjalo hayi ngoba usuthi udilika lo dilika uwenzekile kodwa lutho abantu balokhu nje abantu bengaphakathi abantu bavele bakhishwa kodwa lidilikile ijele ngicabanga ukuthi lobo bulungisa uminister safuna ukuyibhekisisa lento ukuthi ake kushintshwe ngcono umthetho ukudilika kwejele ngoba make nje ngoba sebehanjiswa kwamanye baphinde lidilike nje futhi nabo kufanele baphume futhi nalapho cha leli igama lokudilika ngoba ukudilika ngenye into ngoba ilimali nje ifana abantu bahambile ilokho nje ngenza ukuthi ebengizothi cha ningalahli ithemba nina ebendilikelwe ijele mhlawumbe uhulumeni usahlela kube akhuluma ingxoxo eceleni mhlawumbe ngisabekwe kwezinye indawo nje kusaxoxiswana ngesethembe singaqali sikhulume lento ebengizokudlulisa nje bafuthu ilokho ukukhalisa nje nonke ke bese ngishaya nesibusiso kwabasemsebenzini kwangami nabaholi bethu nje abasolelizwe ngendlela eqondile ukuthi abantu mabekhala besheshe besondele sibacelela isibusiso nabo bese sikhulekisa nje ke nayo yonke ke nje lemndeni ke imndeni elinyalelwe bafuthu ngoba ngizophinde ngigcizelele ukuthi akwazi ukuthi ke lo mndeni ikwazi ukuthi thina abantu abanamandla nabanye abasomabhizinisi abangakwazi ukulekelela lapha kungafanele kufinyelele khona inkosi yobabusisa bawobonga emazulwini ngoba khona nje umnumzana okwangibona lapha ngoba ade ngihambele indawo nje lapha ngoba ngangithathwa ngade ngihamba nomeya lo walapha uNgwezi sengibona lo umnumzana unjilo lona onokulekelela abantu engumfundisi owayengumeya eMaritzburg sengishayela ucingo usethi ufuna ukuthi asondele nje ngakwakhudluza ungene bese sibukisana nezindle elimele ngase ngimthi hawu uyabona ke njalo ke lo umuntu ke okhuthalela abantu akabuki ukuthi ngobe kuphi yena cha maye kwenzile lokho ngizomnikeza isibusiso ngoba kufanele sibe nomhlangano naye ngopast 12 ekwakhudluza ungane kuzobe khona unjilo sengisho ukuthi umhlonishwa unjilo singaphuthi sibonge kakhulu mangahle ngempela ube wagudluza ungene ngoba bengishaye nje ucingo ube sikhuluma naye ukuthi yonke into igcina abantu besizakele ngoba izona lezi zinto esiyofike sincome mase nizenzile ninabaholi ngoba ngeke sikufihle ukusebenza kwenu okuhle ukuze abantu bazonethemba ngoba hlele ngikusho njalo ukuthi abantu bathembele kithi mangahle nje sithi akume yonke into iyama kodwa kasithandi lokho ngoba ngifuna mina sisebenzisana sibambisana ilokho nje nganza kwethu eka professor manje sekuhlwile ngoba opromoter bayafunda lapha eThekwini ngoba nje izoqhatha ngoba befunda nje kufundela ukuthi sikwazi ukuthi sikhathe ingane ukuthi ingane iphumelele ingane sisizintsha ngendlela ehlukene ngizoshisa isibusiso ke bafowethu enilinyalelwe nami nje eningalinyalelwe zamani ukupha ake kube isikhathi sokuthi nibalekelele abanye abantu bese ngiphinde ngicelela abangasebenzi ngicela besebenze emva kagodi laba ade bengawusebethola umsebenzi nabavukelwe izitha ke emsebenzini ngicela ichithwe bese nje ngiphinde ngicelela nje ke iSouth Africa yethu yonke nalento ewisa amaswitch lapha kwelomanga kulento lena yokuxhaphaza abantu shedding load shedding ukuthi siyabona ukuthi khona isifunile futhi ngathi ithethanda ukwawisa amawala manje nayo futhi siyacela ukuthi akithi ikwelula ama-awe iwanciphise ngoba ade kwengenzekile lokho nje ebengizokucela bese ngithi cha lento isihamba manje ngoba iyofunda eThekwini lento izosuka iqala igqilaza ngoba isa esikoleni lento siyofundela ukuthi manje ikwazi ukuthi kuba uprofessor yenze zonke izinto ngoba iphinde ifunde phela lento kaprofessor ngoba bengihlonishwa i-University ye-UKZN DUT iZululand University of Zululand le yangalanga kethiwa Gudluza ungene lawo ma-university ngizohlele ngiwabusisa njalo nabaholi ababona ngifanele ukube kwenziwa ama-documentary ezebukwe overseas Texas akuyona into encane leyo is not easy
uthi ngilapha nje waguduza ungene sekuthiwa ngibizwe ama-university amathathu ngosuku olodwa. Ilokhu iqilaze njalo bafana bami, ngeke nisenza lutho, kufanele nivele niyivume ngoba uma ungayivumi ngoba nabantu abangakhulumi bayivuma ngekhanda. Uma ingayivumi nizosheshe nihambe, kafuneki nisheshe nihambe, ngiyanithanda. Iyabonga lento manje madoda-ke isiyahamba manje, isizohamba uma iqedwe ukufunda ibuyele kwaKhohlusa ungane ngoba ingene ilapha eduze kolwandle manje. Iyabonga lento, inkosi nibusise. Nisemagaraji nani ngoba kuthiwa upetrol uyakhuphuka nje. Cha ngithi bafuthu konke lokho akasiphathi kahle, kufanele ngigcizelele ukukhuphuka kwawo ngoba ngibonile lapha kuthiwa futhi sebephinde bayokhuphuka. Ngithi mimi nanku upetrol ulokhu eshiye wenyuka njalo. Ngithi mina nayi mkhuba, kodwa-ke ake silokhu sithembe ukuthi usazophinde futhi umongameli wethu awehlise lona osiphathele izwe kulesi sikhathi. Ngiyabonga-ke, inkosi nibusise nonke bafuthu, nonke ngiyanithanda. Mina enisema endaweni ehlukene phesheya ku-Israel, phesheya kwezinye indawo, enimhlale ningibuka nishintshe ukukhuluma uma ngikhuluma. Ngiyanithanda impela kakhulu, nginikhonzile umhlaba wonke nje, nginikhonzile nama-Afrika onke ngiwakhonzile, kodwa lama-Afrika adayisa ama-drugs e-South Africa iwona-ke ngingawakhonzile. Engisafuna ukube ngiyibhekisise indaba yabo ngoba ngeke kube singabulaleyo izwe ngabantu bokuhamba. Iyabonga lento kaProf isiqedile manje, izozigqilazi ngoba kufuneka ikhulume kakhulu. Khona ezinye izinto ezibuye zicasule ukuthi ivile igqilaza live, ingagqilazi ngisho online. Ngiyabonga.